Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji Gravitacioni manevar. Kanal je nedavno stigao do 20.000 pratilaca i ovom prilikom želim da se zahvalim svima na podršci koju mi pružate sve ove godine. Vi me motivišete da pravim ovaj sadržaj iz nedelje u nedelju. Kada sam napravio kanal, nisam mogao ni da sanjam da će toliko ljudi ceniti ovaj sadržaj i jako mi je drago što naša zajednica raste lagano iz dana u dan i zato idemo ka sljedećoj meti od 50.000 pratilaca, a sada ću odgovarati na neka vaša pitanja. Prvo pitanje od korisnika 3327439 glasi: da li je Mesec deo Zemlje ili ga je Zemlja privukla svojom gravitacijom? Prema dosadašnjim modelima i hipotezama, Mesec je nastao kao posljedica sudara Zemlje i protoplanete koju zovemo Theia pre više od 4 milijarde godina, a osnovni razlog zašto to smatramo je to što je sastav mesečevog tla veoma sličan Zemljinom, a što bi bilo teško objasniti ukoliko je Mesec uhvaćen u orbitu oko Zemlje i ako je nastao u drugom delu Sunčevog sistema. Mada ni ova hipoteza nije bez problema, jer se onda postavlja pitanje gdje je materijal koji je sačinjavao Theiu i postoje objašnjenja da je njen materijal potonuo u dubinu omotača Zemlje nakon kataklizmičnog sudara ili da je Theia formirana u blizini Zemljine orbite zbog čega je imala veoma sličan sastav. Ali generalno, sudar Zemlje i protoplanete veličine Marsa pod plitkim uglom objašnjava većinu karakteristika Meseca, poput činjenice da je nekada bio dosta bliži i da se postepeno udaljava od nas i konkretno da ima veoma sličan sastav kao Zemlja, što snažno ukazuje da je to materijal izbačen nakon ogromnog sudara. Dinko Anić 1280 pita: gravitacioni prvo čestitke, a pitanje je šta misliš o terraformiranju Marsa, da li je moguće i koliko vremena bi bilo potrebno da se napravi nešto slično Zemlji sa atmosferom, vodom, biljnim i životinskim svetom? Hvala Dinko, odlično pitanje. Terraformiranje Marsa sam obradio u ranijem videu na kanalu, što preporučujem da pogledaš, ali suština je da je to teoretski moguće, samo što bi zahtevalo jako puno resursa i vremena kako bi Mars učinili sličnim Zemlji. Postoji jako puno različitih predloga, od detoniranja nuklearnih bombi na polarnim kapama kako bi se oslobodila zaleđena voda i ugljen dioksid, koji bi zatim uvećali gustinu atmosfere i doveli bi do zagrevanja površine, pa do namjernog navođenja asteroida ili kometa ka sudaru sa Marsom kako bi se postigao sličan efekat. Glavni problem kod Marsa je gubitak atmosfere kroz milijarde godina i to pre svega jer Mars nema jako magnetno polje i svaki pokušaj terraformiranja zahtevao bi nekakvo rješenje za zaštitu od sunčevog vetra, na primjer generator magnetnog polja na površini ili u svemiru blizu L1 tačke. Što se tiče biološkog terraformiranja, to također deluje kao teoretski moguće i tehnički izvodljivo, jer na Zemlji postoje veoma otporne vrste liševa i mikroorganizama koji bi mogli preživjeti uslove na površini Marsa i oni bi vremenom mogli prekriti planetu i fotosintezom ispuniti atmosferu kiseonikom. A što se tiče životinja, mislim da bi to prvo bili nekakvi insekti, pa zatim možda ribe i planktoni, a tek u nekoj daljoj fazi terraformiranja kopnene životinje. Goran Golić 4091 pita: da li bi život mogao da postoji ako bi Zemlja imala 2 meseca? Da, život bi vjerovatno mogao da postoji čak i sa 2 meseca, jer imamo primjer drugih planeta koji imaju više prirodnih satelita, na primjer Jupiter ili Saturn, samo što bi takvi meseci morali biti manji nego naš mesec radi stabilnosti Zemljine orbite. Mesec je prilično veliki u odnosu na veličinu Zemlje, ali ukoliko bi ubacili još jedan manji i dalji mesec u orbitu, mislim da ne bi bilo većih problema za život na Zemlji, samo što bi vjerovatno imali čudniju plimu i oseku nego danas. Zanimljiv je koncept prirodnog satelita koji kruži oko već postojećeg prirodnog satelita. Na primjer, zamisli da naš mesec ima maleni mesec koji kruži oko njega, čak i to teoretski moguće, mada koliko znam nismo još pronašli tako nešto u sunčevom sistemu, ali toplo preporučujem video na sjajnom kanalu Cool Worlds gdje se David Kipping baš bavi tom temom u više detalja. Ivan Moljković 7564 pita: da li postoje i koja su rješenja za hlađenje lendera ukoliko bi ga spustili na Veneru? Postoje rješenja za taj problem i baš sam o tome govorio u nedavnom videu o tehnologijama svemirskih sondi, a to su Stirlingovi motori koji mehaničkim radom mogu da ohlade unutrašnjost lendera ili rovera. Stirlingov motor koristi razliku u temperaturi kako bi vršio mehanički rad, ali isti koncept je moguće obrnuti tako da mehanički rad dovodi do razlike u temperaturi, a što bi se moglo upotrebiti za hlađenje ili grejanje u zavisnosti od željenog cilja.
Konkretan koncept za Veneru zahteva jedan RTG generator koji generiše električnu energiju također uz razliku u temperaturi, jer je unutrašnjost generatora oko 1000 stepeni Celzijusa, a temperatura atmosfere na Veneri je oko 470 stepeni. I ova električna energija bi pokretala Stirlingov motor koji bi praktično funkcionisao kao frižider i hladio bi unutrašnjost landera. Ivan također pita kako je tvoje mišljenje o etici uzdizanja do svjesnosti još nekih vrsta od strane čoveka i kada će neka nova sci-fi priča. Što se tiče etike uzdizanja do svjesnosti, nemam tu neki poseban stav. Ako je to moguće izvesti, ne vidim zašto to ne bi probali da postignemo sa drugim inteligentnim vrstama života. Ako smo mi svjesni i možemo da uživamo u svetu oko nas na višem nivou, mislim da bi i druge vrste imale prava da to iskuse na sličan način kao i mi. A što se tiče neke druge sci-fi priče, vidjet ću, to je više bio eksperiment koji sam želeo da pustim u etar. Ako ikada dođem na neku zanimljiviju ideju, preću napisati knjigu nego da pravim YouTube video. Kemija znanost 3882 pita, napisali su da je neka procena broja zvezda u svemiru 10 na 100, odnosno 1 gogol, a da je veličina svemira 10 na 10 na 10 na 120 metara i da li su ti brojevi tačni? Procene broja zvezda kreću se oko cifre od oko 10 na 24, odnosno 20 milijardi triliona zvezda, što je nezamislivo veliki broj, ali ne baš veliki kao gogol. Mada, ukoliko uzmemo veličinu svemira koju možemo da vidimo i koja iznosi oko 10 na 26 metara, što je oko 93 milijardi svetlosnih godina, sasvim je moguće da izvan ovog mehura postoji daleko više zvezda koje nikada nećemo moći da posjetimo ili čak da vidimo i svemir je možda beskonačan u veličini, a što je tek nezamislivo. Ukoliko mene pitaš, udaljenosti do najbližih zvezda su dovoljno impresivne da mi pomute a kamoli gigantske cifre za čitav svemir, jer uvek kada pročitam da će Voyageri putovati desetinama hiljada godina ka najbližim zvezdama, moram da zastanem i da upijem tu informaciju. Kemija znanost pita i da li smatrate da je teorija struna tačna, odnosno da li se sva materija na kraju sastoji od petlja strune. Teorija strune je jako zanimljiva jer na izgled objašnjava pojedine stvari poput gravitacije na jednostavniji način, ali ne sviđa mi se što podrazumeva više dimenzija kako bi funkcionisala, prema nekim modelima 10 ili čak 11, i vodeći se Okamovom oštricom, smatram da su te dodatne dimenzije veštački ubačene kako bi se rešio problem, a samo rešenje nije elegantno. Međutim, osnovni problem je u tome što i dalje nema eksperimenta koji bi potvrdio neko predviđanje teorije struna, a to je glavna stvar u modernoj nauci, tako da je moj odgovor na tvoje pitanje ne mislim da je teorija struna tačna, mislim da je sadašnje objašnjenje kvantne mehanike uverljivije sa česticama kao tačkama, mada sam otvorenog uma da promenim mišljenje. Lazar Đukanović 8373 kaže, odličan uspeh, kanal za sve pohvale, a pitanje je iskreno mišljenje oko datuma kada će se ljudi ponovo vratiti na mesec. Hvala Lazare, mislim da će se ljudi vratiti na mesec do kraja ove decenije i mislim da će to prvo biti u okviru Artemis 3 misije, a da će zatim Kinezi ubrzo spustiti svoje tajkonaute na mesec i da će tek onda biti prava svemirska trka kao nekad, jer će jedni i drugi konačno graditi lunarne baze. Artemis trenutno ima problem finansiranja i vidimo da NASA suludo seče budžete brojnih misija i već imamo probleme sa svemirskim modelima koje još nisu spremna za Artemis 3, ali i oslanjanje na SpaceX i njihov Starship koji tek treba da se dokaže i da bezbedno sleti na mesec, što će sigurno trajati par godina u najboljem slučaju. Mada mislim da će već za par godina sve biti spremno da pošaljemo astronaute na južni pol, jer je zaista besmisleno što je protraćeno 50 godina tokom kojih smo mogli da pošaljemo astronaute čak i na Mars, i NASA se sada žuri jer Kinezi svojim tempom prete da budu prvi koji će vratiti ljude na mesec posle Apollo programa. Ljubiša Sujica 7795 kaže, sve čestitke za odličan kanal, zašto te nema na astronomskom kampu, bilo bi sjajno povezati se i na taj način sa ljudima koji vole astronomiju. Hvala Ljubiša, imao sam pozive da dođem na astronomski kamp, ali nikada nisam mogao da nađem vremena od posla i drugih obaveza, a i nisam aktivan astronom s obzirom da nemam nikakav teleskop. Ja sam ti više za istraživanje o temama astronomije, a kanal je način kako mogu da delim znanje sa svima vama i to mi pruža najveće zadovoljstvo. Marko Paunović 644 pita, koliko nam je potrebno vremena da znamo o svakoj planeti sunčevog sistema kao o Zemlji? Dobro pitanje, Marko. Mislim da odgovor zavisi od tipa planete i vremenskog perioda istraživanja.
Zemlju istražujemo jako dugo, ali s druge strane, ranije u istoriji nismo imali tehnologiju kao što imamo danas, tako da je, na primjer, mapiranje planete nekada zahtevalo vekove istraživanja, dok danas jedan satelit može da mapira čitav Mars za samo nekoliko mjeseci. Ipak, to ne znači da ćemo sve znati o planetama daljinskim istraživanjem, jer jednog dana kad budemo imali kolonije na Marsu, sigurno ćemo otkriti pregršt novih zanimljivosti kroz direktno istraživanje astronauta na površini. Mihajlo Radovanović 7283 pita: planiraš li da radiš video o koorbitalnim mjesecima Saturna? Meni je to fascinantno kao potpuni izuzetak od načina na koje orbite inače rade u sunčevom sistemu. Sjajan predlog, planirao sam to već neko vreme, taman oni dolaze na red posle Enkelada. Janus i Epimete kruže oko Saturna u gotovo identičnoj orbiti i svaki put kada se približe jedan drugom zamene mesta, što je interesantno s aspekta orbitalne mehanike, i više detalja će biti u tom videu koji planiram. Biće verovatno i zaseban video o interesantnim orbitama širom sunčevog sistema, od orbite Potkovice, halo orbita oko meseca, pa do egzotičnih statita koji mogu da stoje u mestu bilo gde u sunčevom sistemu u odnosu na sunce. Milan Ujka Manić kaže: zanima me nuklearni pogon za kosmičke letove. Pozdrav Milane, planiram i o toj temi da napravim detaljniji video u okviru serijala o tehnologijama svemirskih sondi i rovera, ali ukratko ću objasniti kako to funkcioniše. U astronautici postoji termin specifični impuls kojim se određuje efikasnost raketnih motora i drugih propulzivnih metoda, i jedan od parametara koji određuje visinu specifičnog impulsa je temperatura raketnog goriva ili reakcione mase. Tačnije, što je vrelije gorivo, to je motor efikasniji, a nuklearni pogon u vidu fuzije zagreva gorivo do izuzetno visokih temperatura, čime se za isti potisak koristi manja količina goriva. Ova tehnologija je već demonstrirana u svemiru još u doba svemirske trke, ali je nažalost vremenom iščezla iz upotrebe zbog bojazni od svega što ima reč nuklearno u sebi. Mada dobra vest je što se ova tehnologija ponovo vraća u upotrebu i ima perspektivu za duge misije ka spoljnom sunčevom sistemu, na primjer za misije ka Uranu ili Neptunu. Mr. Stojan M. kaže: pretpostavljam da si fan naučne fantastike, pa me interesuje koji su najbolji naučno-fantastični filmovi, serije i knjige koje si gledao i čitao. Veliki sam ljubitelj naučne fantastike u svim oblicima, ali počet ću prvo od filmova. Star Wars je odličan serijal filmova, ali samo prvih 6 epizoda, jer su noviji filmovi potpuno razočarenje, zatim Marsovac koji je među najrealnijim prikazima nauke u sci-fi priči, a Odiseja u svemiru 2001 i Interstellar su također sjajni. Što se tiče nekih manje poznatih sci-fi filmova, jako mi se dopao Europa Report, koji se bavi misijom astronauta na mesec Evropu, i film The Man from Earth, koji ne bi da spojlujem jer je priča izuzetno interesantna i vredi ga pogledati na slepo. Što se tiče serija, veliki sam ljubitelj serije Doctor Who, naročito moderni serijal od 9. do 13. doktora. Također mi se jako dopala serija Firefly i Raised by Wolves, ali nažalost obe su otkazane nakon samo par sezona, ali mislim da ih svakako vredi pogledati. Također mi na pamet pada i serija Foundation, koja za sad ima 2 sezone, dok je 3. u planu, a od nekih starijih serija Lost mi je ostala u sećanju kao odlična. Knjige su mi međutim posebno interesantne i pročitao sam jako puno zanimljivih sci-fi priča, kao na primjer trilogija o Marsu od Kim Stanley Robinsona ili Revelation Space serijal Alastera Reynoldsa, a od pojedinačnih knjiga Čovjek praznih šaka od Ursule Le Guin ili prva knjiga Hyperion od Dan Simonsa. Jednom ću napraviti posebnu listu sci-fi knjiga koje su mi se dopale i podijelit ću ih na kanalu, jer jednostavno ima previše dobrih knjiga da bih spomenuo ovdje. Multinovak 1 pita da li postoji mogućnost da kroz x godina i neke životinje dostignu svest kao što je čovjek tokom evolucije. To je vrlo zanimljivo pitanje, ali lično smatram da mnoge životinje već imaju svest, naročito inteligentne životinje poput slonova, delfina ili kitova, samo što je ta svest verovatno drugačija od čovečije. Vodim se nekim nepisanim pravilom da životinje koje ispoljavaju emocije gotovo sigurno imaju nekakav oblik svesti, jer je to očigledno kompleksnije od na primjer običnih insekata ili mikroorganizama, ali ko može sa sigurnošću da tvrdi da na primjer drveće u šumi nema nekakav oblik svesti, jer danas znamo da je korenje drveća isprepletano u mrežu sa gljivama nalik na nekakvu neuronsku mrežu. Mislim da za sada jednostavno jako malo znamo o tome šta je tačno svest i kako nastaje da bi mogli da tvrdimo da li je nešto svesno ili ne.
Nemanja Glišić 3040 kaže u kojoj meri danas ili u skorijoj budućnosti postoje tehničke mogućnosti da se pošalje sonda na mesec Europa koja bi probušila led i pristupila istraživanju okeana. Koji tu tehnički izazovi postoje i da li planiraš da snimaš nove emisije iz egipatske istorije? Nemanja, prvo hvala na lijepim rečima o kanalu, drago mi je da ceniš moj trud i rad. Napravit ću detaljan video o predloženim konceptima slanja misija u okeane ledenih meseca poput Evrope ili Enkelada, ali sada ću odgovoriti na neka tvoja pitanja. Tehnički izazov je svakako veliki, ali ne i nepremostiv, jer postoje koncepti topljenja leda putem RTG generatora, čime bi se sonda spustila u tečni okean desetinama kilometara ispod leda. Što se tiče komunikacije, postoje različiti koncepti, od toga da sonda izvlači komunikacioni kabel iza sebe tokom spuštanja kroz led ili da periodično ostavi komunikacione radio releje u ledu radi komunikacije sa sletačem na površini. Već postoje koncepti za istraživanje unutrašnjosti bez bušenja, to jest putem radara na misiji Europa Clipper i već lansiranoj misiji JUICE, ali ništa neće moći da zameni uronjavanje u sam okean, jer mogu samo da zamislim moment u budućnosti kada će nekakva podmornica upaliti kameru i možda vidjeti život kako pliva okolo, a to bi bilo fantastično. Što se tiče pitanja o egipatskoj istoriji, da, planiram još nekoliko videa u budućnosti, konkretno o Mererovom dnevniku, ali sada se više fokusiram na astronomiju i astronautiku. Red Dington pita, šta misliš, uzevši u obzir sve veći broj vremenskih nepogoda koje pogađaju svet, pa u zadnje vreme i nas, kako će to sve završiti i hoće li biti intenzivnije nego sada? Jesu li po tebi superćelijske oluje izazvane prirodno zbog visokih temperatura? Imajući u vidu evidentno globalno zagrevanje, čiji je izvor čovečanstvo, mislim da će stvari biti samo lošije u budućnosti, jer ne vidim volju da se taj problem reši od strane najvećih i najmoćnijih država dovoljno brzo i efikasno. Podaci ukazuju da će vremenski uslovi biti ekstremniji u budućnosti u svakom pogledu, od jačih i dužih suša pa do jačih i većih poplava, a sve to prouzrokuje veliki ekonomski pritisak i trošak koji ne treba čovečanstvu. Ne mislim da će klimatske promjene biti katastrofalne do te mere da dođe do izumiranja ljudske vrste, ali mislim da je naš utjecaj na klimu glavni uzrok za najnoviju epohu izumiranja drugih vrsta na Zemlji i da je na nama odgovornost da zaustavimo taj proces. Što se tiče superćelijskih oluja, one su svakako posljedica klimatskih promjena i opet se sve svodi da treba da rešimo glavni problem, a to su klimatske promjene, jer one prouzrokuju brojne druge ekstremne nepogode kao što su superćelijske oluje. Sava Stevanović kaže, da li je moguće da prirodni satelit ima svoj prirodni satelit, nekakav mesec drugog reda? Znam da ima veštačkih satelita u orbiti, ali da li je realno da veće telo i na duže vreme orbitira oko, na primjer, Titana? Već sam delom odgovorio na ovo pitanje u ranijem delu videa, ali ukratko, teoretski je moguće da prirodni satelit ima sopstveni manji satelit koji kruži oko njega, samo je pitanje stabilnosti takvog sistema prirodnim hvatanjem u orbitu. Ukoliko bi nekakav manji asteroid prišao veoma blizu Titana, mogao bi biti uhvaćen u njegovu orbitu i mogao bi stabilno da kruži oko njega milionima godina, ali bi vremenom gravitacija drugih satelita oko Saturna dovela do njegovog pada na Titan ili do izbacivanja iz sistema. Za sada nismo pronašli mesec koji ima sopstveni mesec, ali nešto najbliže tom scenariju je binarni asteroid Dinkineš i Selam, kojeg je posjetila sonda Lucy i gdje na fotografijama vidimo da je mesec Selam kontakt binarni objekat koji je u nekom ranijem periodu bio od dva odvojena tela, tako da je Dinkineš nekada imao binarni mesec, a što je jako zanimljivo. Korisnik sa zvučnim imenom UC7BO1GP7Z kaže, šta misliš o filmu Odiseja u svemiru 2001 i da li bi to moglo da bude tema za naredni video u okviru naučne fantastike? Šta sam film govori o potencijalnoj mogućnosti razvoja ljudske civilizacije u budućnosti? Film Odiseja u svemiru 2001 je legendaran, počevši od specijalnih efekata koji su podigli lestvicu za sve buduće filmove, pa do samih koncepata u njemu, kao što si spomenuo veštačku inteligenciju HAL 9000 i međuplanetarna putovanja svemirskim brodom Discovery 1. Ne planiram poseban video o nekom filmu, ali mogu da obradim teme iz filmova poput tehnologije, a samo Odiseja ima mnoštvo zanimljivih tehnologija poput hibernacije astronauta ili stvaranje veštačke gravitacije rotiranjem stanice. Što se tiče filozofskih koncepata u filmu i uopšteno futurizma, postoje mnogo bolji kanali koji se bave tim temama, poput Isaac Artura, ja ipak više volim da se fokusiram na tehnologiju i planetarnu astronomiju današnjice.
Želim još jednom da se zahvalim svima vama na podršci i ukoliko želite da podržite kanal i sadržaj koji pravim, postanite član kanala klikom na dugme Join, a ukoliko želite da ostavite jednokratnu donaciju, to možete učiniti klikom na dugme Hvala ispod svakog videa. Hvala vam što ste gledali ovaj video i veliki pozdrav od gravitacionog manevra.